U 976. epizodi Konji ponovo jure prikazuju prvi deo priče o ergeli Kelebija. Vidjet ćete razvojni put od ideje o turističkoj atrakciji do stvaranja jedne od najuglednijih ergela lipicanera u regionu. U središtu pažnje prve priče odgoj na ergeli. Sledi video zapis o kampu koji se ovog leta održao na terenima konjičkog kluba Fortuna, smeštenih u beogradskom naselju Mirjevo. U osnove jahačke i dresurne veštine polaznike je uputio doajer našeg konjičkog sporta, gospodin Rajko Dokić. Ne menjajte kanal, jer konji ponovo jure. Tradicija duga 3 decenije, tajna receptura porodice Veličković, snaga i moć prirode koja isceljuje kožna oboljenja, bronhitis, astmu, sinusitis, kompletna detoksikacija organizma. Novi Beograd, U-Biznis centar 011 311 5544 i 065 555 5065. Bioeliksir, život sa prirodom. Specijalna ponuda šampionske ergele Bulić, vrhunska grla plave krvi iz najboljih evropskih ergela, ždrebad kobile pastuvi, veliki izbor takmičarskih fijakera, terenskih vozila, tradicionalnih i hobi fijakera, iznajmljivanje vozila za svadbe, krštenja, punoletstva, 15 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta, ergela Bulić. Pozovite 063 201 851 i 063 30 7373. Tradicija Sremske ravnice pod jednim krovom. Evropski standardi naše, ali i domaće. Industrija mesa Đurđević, Pećinci. Magična kombinacija lipicanske plave krvi razblistava slavu ergele Veličković. Slobodan Veličković, šampion u zdravstvu, budući as srpskog konjarstva. Preko 40 hatova u selu Jabuka kraj Pančeva, kobile i pastuvi iz ergela, Lipica, Đakovo, Kelebija, Karađorđevo, Bulić. Zaigrajte na šampionsku kartu. Informacije na telefon 065 555 5065.
Antički mudraci i filosofi su tvrdili da sve polazi od ideje. Ona je temelj na kojem se podižu velike zadužbine čovečanstva. Mora biti da je i ovaj bajkoviti krajolik na krajnjem severu Bačke, udaljen samo 500 metara od graničnog prelaza Kelebija-Tompa, ostvarenje nečijeg sna čije je seme posejano još u detinjstvu. Ja sam rođen u ovome selu ovde 1946. godine. Moji roditelji su bili zemljoradnici i u ono vreme nije bilo mehanizacije. Svi poljski radovi su se obavljali sa zaprežnjom, sa konjima i ja sam od tada zavoleo konje, pošto sam ja bio relativno loš učenik, pa dok su moje drugarice i drugo išli na more, ja sam morao da radim za kaznu kod roditelja na njivi. A verovatno malo ima nešto i u genima, pošto je moj deda imao još pre Drugog svjetskog rata jako dobre konje i otac, roditelji. I posle rata kad je bila ona konfiskacija, onda su iz ovog sela naši konji vozili tadašnjeg direktora zadruge. Te 1993. godine gospodin Milenko Aleksić, tada direktor ugledne firme Interšped, donosi odluku da u neposrednoj blizini restorana Majur kupi 2 hektara zemlje sa namerom da upotpuni ugođaj gostima Majura. Došao sam na ideju da napravimo ergelu da bih zabavljao, da bih dao veći sadržaj našim gostima koji dođu u restoran naš Majur. Prvo sam razmišljao jedan salaš da napravimo, pa da držimo tamo nekoliko konja gde bi mogli da vozimo goste koji dođu u restoran. Nisam hteo da bude baš običan salaš, pa sam tako malo ove kule dodali. Ideja o gradnji salaša razbuktava maštu koja u Bačkoj ravnici podiže prelepi dvorac zaista kao iz bajke. U srcu dvorca je restoran sa čuvenim stolom u obliku potkovice koji je izrađen od jednog komada, odakle gosti mogu posmatrati konja u štali za 12 grla. Tada je izgrađena i lauf štala sa ispustom i 3 boksa. Počeli smo sa nekoliko konja koje smo kupili iz Lipica, pa smo posle kupovali konje iz Đakova, sa Karađorđeva. Otišli smo u Topolčanke, u Slovačku, i tamo smo iznajmili, imali smo sreće da iznajmimo jednog pastuva, Maestozo Mahoniju, koji nam je jako popravio stanje u ergeli. Izjednačio nam je kobile, otprilike po visini, davao slične hodove. Prvi konj koji je spustio kopito na ovaj prostor bio je pastov Maestozo Jadranka 20, odgoj ergele Vojne ustanove Karađorđevo, a za njim stižu i 2 kobile poreklom iz ergele Lipica, Tajis 26 i Tajis 19. Od samog početka cilj je bio uzgoj konja za zaprežni sport i dresurno jahanje, kasnije i za turizam i rekreaciju. 1. aprila 1996. dobijen je i zvanično status ergele. Iste godine ergela Kelebija postaje jedan od osnivača udruženja odgajivača lipicanske rase konja Jugoslavije, kasnije Srbije. Danas je to impresivan kompleks koji se prostire na 24 hektara uređenog prostora sa štalama, boksovima, koralima, šetačem, takmičarskim terenom, muzejom i gostionom Favori, koja nudi vrhunske specijalitete poput kočijaške i bećarske čorbe, seoske šnicle, gurave krmenadle, te mlečne pite, gomboca i štrudli sa makom i bundevom. Od samog početka na ergeli Kelebija radilo se studiozno, sa akcentom na strogi selekcijski uzgoj lipicanskih grla. Gospodin Aleksić je u tu svrhu oformio tim mladih i jednako ambicioznih ljudi koji su vodili danonoćnu brigu o rasnim grlima. Ja sam zadovoljan sa ljudima, prezadovoljan sam, obzirom na njihova primanja. Stvarno ljudi rade, mogao bih da kažem, sa zadovoljstvom i vrlo su ovako
poslušni i obzirni prema konjima. Ipak kada se pomene Ergela Kelebija, jedno ime se izdvaja iznad svih. Toliko da je postalo sinonim za rad Ergele. To je gospođa Terez Keresteš, upravnica Ergele, koja već 2 decenije strpljivo gradi mozaik ovog konjičkog raja. Ja sam došla 16. juna 1994. godine ovdje na Ergelu, kad je na Ergeli bilo 3 konja, 1 pastuv i 2 kobile. Dala sam u poljoprivrednom dobru otkaz i došla ovdje da radim prvo u bašti, pa posle i sa konjima. Kad mi je vlasnik rekao, želiš li ili od danas ćeš ti voditi Ergelu, ja skoro se onesvestila. Neku viziju ja nisam imala, ja sam jedino znala da hoću da budem van kancelarije i hoću da radim u prirodi. Kao dete pamtim da sam uvek pričala, kad su me pitali šta želiš da budeš, ja sam uvek pričala u znacima navoda, hoću da budem diplomirani seljak. Među srpskim konjarima, kojima su lipicanci najdraži, važi pravilo. Ako ne uspeju da ukrote moćnu ćud ovih belih lepotana, onda šalju svoje konje kod popularne Terike, a ona ih nekim svojim 6. konjarskim čulom obučava, dresira korak po korak i nepogrešivo dovodi u red. Svaki konj je poseban karakter, ali način rada, dobar rad sa prosečnim konjem daje rezultate. Znači, treba da je trener ili čovek koji obučava konja da je istrajan, da je smiren, da je staložen. Na Ergeli se počinje rad sa konjima kada napune 3,5 godine. Jednom prilikom gospođa Keresteš je primetila kobilu koja je zaostajala u radu jer je bila veoma preplašena. Tada je rekla, dajte mi je na godinu dana i... Ja sam od jeseni do proleća nju stavila u boks i ništa drugo nisam tražila od nje, samo da me prati. Kad sam obilazila Ergelu, otišla kod raznih ljudi iz jednog mesta, jednog ćoška u drugi ćošak, došla do njenog boksa, zvala je, ajde Batosta, idemo. Nakon mjesec dana ona je dolazila sa mnom bez povodca, nakon 2 mjeseca bez ulara, nakon 3 mjeseca stajala je na vratima kod kancelarije i želela je da gurne samo glavu unutra. I posle toga smo je upregli, danas se smatra da je najbolja kobila u Srbiji. To je kobila 70 Batosta 13 od 2013. u vlasništvu gospodina Željka Malušića iz Zrenjanina. Sa njom gospodin Malušić je 2013. imao najviše pobjeda u Srbiji u vožnji dvoprega. 2014. osvojio je Kup Srbije, a ove godine na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu Batosta je osvojila zlatnu medalju u konkurenciji kobila. Vredno je napomenuti da je srebrnu medalju osvojila kobila 107 Batosta 19 Štale Đurđević, koja je takođe uzgoj Ergele Kelebija. 11 ždrebadi od 6 meseci iz linija Maestoso, Favori, Neapolitano i Siglavi spokojno trčkara prostranim ispustom. Tu je i 6 omica. Što se tiče kobila, najviše su zastupljene Batoste oko 35%, zatim Gajetana i Bonadeja po 14%, Kaprice, Slava, Drava i Montaura po 5%, te Lipica, Mara, Neretva i Alegra po 4%. Ipak, ponos Ergele Kelebija su njihovi nadaleko čuveni pastuvi. Na svakoj Ergeli priplodni pastuvi jako dobro žive. Ja ponekad turistima kažem iz šale, ako postoji reinkarnacija, ja bih voljela da se rodim ponovo u nekom obliku nekog priplodnog pastuva, ili na primjer Nafreg Mefista ili Mistera. Sada imamo svoje priplodne pastuve za narednih 6-7 godina možda da ne moramo da menjamo. Trenutno na Ergeli imamo 12 pastuva, od toga su licenciranih 6 za priplod. Imamo 6 osnovnih linija pastuva, nemamo incitata i tulipana. A sad mi je upao u oko pre 10 dana jedan incitato u Mađarskoj koga bi volela ovdje da vidim i da napravimo još jedan okrugli ispust da imamo 7 linije pastuva na Ergeli. Ovo nam je najstariji sada pastuv, konj priplodnjak. 5 Napolitano Montaura 3, svi ga znaju kao Mister. Njegovog oca smo kupili, on je poreklom bio njegov otac iz Karađorđeva i imao je 28 godina taj pastuv i ovom
Sparili smo ga sa jednom kobilom Montaurom. On ima oko 150 potomaka svojih, ima u 13 različitih zemalja potomke. Njegov sin je u septembru ove godine postao drugoplasirani u zaprežnom sportu. Znači, to je najveći uspeh jednog konja koji potiče iz Srbije. Na ergeli su zastupljene pastovske linije Neapolitano, Maestoso, Favori, Pluto, Conversano i Siglavi. Čak 45 grla uzgojenih na ergeli danas se nalazi u 13 evropskih zemalja: Švedskoj, Danskoj, Nemačkoj, Rumuniji, Francuskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Češkoj republici, Engleskoj, Bosni i Hercegovini i Finskoj. Uglavnom su potomci čuvenog mistera. Njegov brat po majci je 26 Maestoso Montaura 3, takozvani Mefisto. On je moj konj u zaprezi, ja se takmičim sa njim, a evo stižu već sledeće godine i njegovi sinovi. Imamo još 67 Favori Bonadeu 2, takozvanog Bismarka, s kojim kolega Bela već 3. godine osvojio prvenstvo Srbije i Vojvodine, ali treba znati da je taj konj i 2012. godine bio prvak u dresuri u Srbiji, znači da je on pokazao se i kao dobar dresurni jahaći konj i dobar konj za zapregu. Imamo tog 3625 Siglavi Capriolu 304 koga smo uvezli iz Mađarske. On je 2005. u Varki bio drugoplasiranoj zaprezi u svetu, ali zbog sportske povrede moglo se da se kupi. Tu je kod nas, 2012. godine je doveden, tu su njegovi sinovi Trogoci su sada. Od 2006. godine na ergeli se održava šampionat pastuva sa međunarodnim sudijama. Ove godine čak 4 prva mesta zauzeli su mladi pastuvi Ergele Kelebija. Imamo od Mefista 2 dobra pastuva koji su na šampionatu bili 2. i 4. plasirani, to je 146 Maestoso Bonadea 1 i 150 Maestoso Gaetana 10. Da otkrijem neku tajnu ko gleda ovu emisiju, da ću ja da se takmičim s njima, s njim dvojicom sledeće godine na prvenstvene utakmice, a namera mi je da izađem i van granice sa njih 2. Tu je i još jedan Maestoso, znači braća po ocu 3, to je Maestoso Nero. On je isto, on je godinu dana mlađi, a isto je dobar i talentovan konj. Tu je Misterov sin, 141 Napolitano Bonadea 2, koji je bio 3. plasiran na šampionatu. Šampion kod pastuva 2015. godine je bio 135 Pluto Allegra 48. Konj koji je rođen 2010. godine od 90 Pluto Batoste 10 i od slovenačke Allegre. On je jedan od najlepših po eksterijeru i najčistijih pedigreja iz Pluto linije. Nažalost, on je posle šampionata, čim je postao šampion, nakon 15 minuta prodat. Gospodin iz Nemačke bio tu, on ima već 2 naša konja, pa toliko je zapao za tog konja da dok nije mogao da kupi, nije odustao. Obećao nam je da ćemo moći dobiti spermu od tog konja. To je bio jedan od uslova da se može konj da izađe iz Srbije. Tako da ja sam ubeđena da njegove potomke ćemo tu na ergeli gledati za 5, 6, 10 godina kao budući šampiona. Bila je ovo priča o uzgojnom radu Ergele Kelebija, visoko cenjenom u čitavom regionu, čak i u Mađarskoj, nekrunisanoj evropskoj prestonici Lipicanaca.
A kada vam Mađari skinu kapu za vaše lipicance, onda znate da ste na dobrom putu. U sledećoj emisiji govorit ćemo o sportskom aspektu ergele, koji se temelji na zaprežnom i dresurnom sportu. Radno subotnje jutro na obodu Beograda. Ponosni članovi konjičkog kluba Fortuna raduju se početku dvodnevnog kampa Mirjevo 2016. Valja biti spreman za dolazak posebnog gosta, gospodina Rajka Dokića, čoveka koji je 17 puta bio prvak negdašnje Jugoslavije u različitim konjičkim disciplinama. Mirjevo 2016. godine na čelu sa direktorom kampa cenjenim gospodinom Nikolom Kosićem. Najpre je održan sastanak sa učesnicima kampa na kome je predstavljen dvodnevni program. Osim rukovodioca kampa gospodina Dokića, Fortuninog tima i prilježnih roditelja, sastanku je prisustvovao i predsjednik Saveza za konjički sport Srbije, gospodin Asen Stojanov. Ovo je Flekica, ovo su moje drugarice, ovo je Kalina, ovo je Jana, a ono je Maša, a ja sam Irena. Valjalo je pripremiti parkur, a spremnih da pomognu bilo je na pretek. Tako se radi i vaspitava u Fortuni, klubu koji slavi 4. rođendan. Prvi deo programa kampa bio je posvećen elementarnoj dresuri, razgibavanju stavojahača, dejstvima, aktivnostima i kontroli jahanja. Kroz finu kretnju vršite pravilno angažovanje konjskog eksterijera. Da svi pršljenovi od prvog pršljena atlasa koji se nalazi između konjskih ušiju, preko vratnih leđnih pršljenova i pršljenova sapi budu pravilno angažovani, da prostor pršljenova kroz diskose omogući jednu finu, laku kretnju. Priprema za novi smer i prelaz u desni galop. Prvi zadatak moj bio je da snimim kako deca jaši. I mogu vam reći da sam veoma zadovoljan svim ovim što su oni prikazali, bilo na programu dresure, bilo na programu skakanja. Sutrašnji dan će biti nešto teži od današnjeg, da kroz taj jedan kratki test skakanja, određenih prostora, distancije i kombinacija, još jedanput potvrdimo sve ono što očekujemo od mladih. U prvoj grupi našli su se Ruža Spajić na grlu Bili, Isidora Šmitran i Pedro, Mila Ljubisavljević u sedlu Neše i Zorana Milisavljević na grlu Mentić. Ja mislim da svaki kamp u organizaciji
klubova u organizaciji nivoa saveza i bilo koje u drugoj organizaciji mnogo znači za mladu populaciju koja redovno trenira sa svojim jahačima, sa svojim trenerima, svojim instruktorima, da kroz jedan novi sistem prilagođavanja sportu učine ono što se od njih očekuje u budućnosti. Svako od nas ima neku želju da što više napreduje, da ide na neka čak i veća takmičenja, da se možda progura negde dalje u svetu. Tako da to bi možda bilo što bi žela, da sa strane se takmičim, da me neko vidi, da što više napredujem. Članovi Fortune su mahom mladi, ali ima jedna devojka koja se izdvaja. To je ova mala Ruža koja već uveliko 2 godine se takmiči na svim takmičenjima nacionalnog nivoa, koja puno obećava, da ima jedan izražen vrlo dobar stil i da je pred njom jedna lepa budućnost u ovom konjičkom sportu, posebno u disciplini preskakanje prepona. Ajmo na 3-4 sad, ali naš pozdrav. 3-4 sad. Fortuna! U najmlađoj grupi bile su 4 dame: Jana Vićentijević u Nešinom sedlu, Irena Polak i Flekica, Maša Danilović i Mentić, Kalina Dimitra i Pedro. Mala i neustrašiva ekipa. Unutra smo se zagrevale, bilo je jako lepo i zatim posle dugog zagrevanja smo se malo umorili pa smo odmarali, a zatim smo prešli na skakanje. Čika Rajko nam je govorio stvari koje nismo znali i ispravljao nas je sve što smo pogrešno radili. Da bi mogli povremeno da proverimo pravilnost našeg tela bez ukaza trenera ili asistenta, rame, kuk i peta, uvek jedna vertikalna linija. Ja jašem 5 godina i ja mnogo volim jahanje i mnogo sam se posvetila ovom sportu i kad porastem voljela bi da budem trener u nekom konjičkom klubu. Ja se zovem Petar, u Fortuni jašem samo jedno godinu dana, a pre sam jahao u jednom drugom jahačkom klubu. Petar Anđelić osvetlao je obraz muškog dela Fortune na zadovoljstvo gospodina Rajka Dokića. Priča nam je kako da navedemo konja na prepunu, da trebamo malo da ga smirimo, da ga podržavamo, da ga ispratimo. A društvo Petru pravile su Andreja Gnjatić i Pedro, Ivana Mijanović i Hermes, kao i Ruža Spajić u sedlu četvorogodog sultana. U konjičkom sportu bi najviše voljela da se bavim profesionalnim jahanjem, da skačem, da budem poznat jahač i da imam svog konja. Kompletno angažovanje kroz ovaj sport svih mladih, angažovanje reprezentativaca obećava da mi imamo ljude sa malo boljim poboljšanjem konja, možemo da se merimo sa klasom koja vlada na Balkanu i u blizini. Vidjeli ste da Irena Nicović ove godine jako dobro nastupala na takmičenjima u Italiji, u Austriji, da male Ilićke također jako dobro nastupaju u Hrvatskoj i na takmičenjima gdje učestvuju. Tako da za nas neće biti problema da jednog dana lako iskočimo u taj sam vrh balkanijade i balkanskog sporta.
Mirjevska Fortuna broji 50 članova. Navijamo da se uskoro neko od njih pojavi na olimpijskim igrama. Lepo je sanjati, ali još lepše imati zdravo, vaspitano i srećno detinjstvo.